لمجمێر 6 دەما پێشکەشکردنا نوچەیە نارکەیە فەرمونون سەر نوچە. مسرور بارزانی بۆ جنرال پۆلێکا میرۆگوت بۆ پێویستە du پرۆسەیا دانوستاندنê navdewletî de maf û asayişa gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê li ber çav were girtin. Serkirdeyekî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê behsa navaroka civîna encûmenê û şanda Amerîkî li Kobanê dike. Dibêje nerîn di derbarê çarenivîsa navçeyê bi hev hatine guhertin. Aldar Xelîl dibêje ku eger welatên Rojavayî hişta wan berdin ew ê berê xwe bidin rejîma Esed. Robert Paladino ragihand ku Rûsya bi şaşî siyaseta Amerîka di Sûriyê de şirûve dike. دوباره سلاف امج نوچەیەکی لەزگین دەست پێ بکەن نەهاش بەری دەمێکی لە باژارێ ئەفرینا ڕۆژاوای کوردستانی تەقینێک هاتیە ئەنجامدان و هەژمارێک قوربانی کەتنە زیانên canî û madî jî hene li gorî ji derên taybet ji bajarê Efrînê ji Arkêrê eşkere kirin ku ew teqîn di encama otomobîlekî mayînkirî de hatiye encamdan ziyanên canî û madî jî hene em ê bêhtir gengeşeyê li ser vê babetê bikin me mêvandariya Mustafa Şêx û çalakvanê siyasî kiriye me Mustafa ev dema te baş دم باش سلاو جوا و کارمند دارن سرچاوان تماشوانین هجارو باشه اگر تجمره بهتر زانیاریان برچاو بکه جه تماشوانین آرکیره بهتر زانیاریان برچاو بکه چه هاتیه رودان لعفرینی؟ بله کاک نها نچه گشتن ما ساعت دودنی با حیات سسیا لشارع ولاد نزیکی مشفا دیرتم بله اوتومبیلک هات بمبکرن جه سه هاتن کشتن و به دها بریندارنه و برینه وان گلک دیجوارن بله او صدام اوی چی بود کی بون او آلین کو او تقین انجام دایی کینه نه هاتنا ناس کرن حیا نها نخویای حیا نها نخویای جبر گو چمبرنج شرطه عسکریه لشکرین پلیسین لشکری لدور چمبر گریدانه کس نکنه هر وره لی اینه چه گشتن دست ما سه هاتن کشتن و هن مدنی هاتن برین کرن و نه خویا نه دیاره که او کسین کو اولهی اوی داوری دکن او کسین وی داری دو پاریزن کینه او پلیسین تو باز دکه او احرار شرقیه دوی هیلی دانه دوی شارع ویلاتنه سر اوتوسترات عفینه اوتوسترات غربی گردبیجن لو داره اول بندسته واندایا لی او نخویای حیانها نه دیاره که او کارا پیرابیو حیانها چش بیلی نکری نزیکی مشوا درسه مشان ویلات گلک سپاس مصطفی شیخ و چلاکوان سیاسی تو الگلمه بو گلک سپاس سروک مسعود بارزانی لگل شانده سروکی امریکا و شانده لگل در روشا سوریه بگشتی و یا کردستان سوریه به تایبتی گفتگو کرن سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشاندک امریکی کرد کوژه شاندر نو یه سروک امریکا جبو هفپیمانیا نافدارتیا لدجی داعشی و جول رابرن جگری وزیر دروی امریکا و قنصل امریکی یه گشتی لحولیر و هندک برپرسین دن بیگ دهاد. د جوینا سروک مسعود بارزانی به شان د امریکی را بحثا روشا سیاسی یا عراق و حرم کردستان و دفری بگشتی هاته کرن به تایبت مجار نولهی و شر ترور کو تکزی هاته کرن لسر گرنگی جناورنا داعش ج دفری بگشتی و به دستخستن اولهی و آرامیه د بشکی دنج جوینه هر دو آلیان روشا سوریه بگشتی و یا گلی کرد لسوریه گفتگو کرن و فکار و خمخوری خو دربار روشا گلی کرد ل کردستان سوریه دیار کرن هر وها هر دو آلیان نرینن خو دربار روشا سوریه گنگشه کرن به تایبت پشتی پیش هاتین داوی سیاسی و میدانی کو هر دو آلیان تکزی لسر گرنگی هماهنگی و الیکاری و کار هفبش دناورا هف پیمانیان افدارتی ال دجی داعش و هرما کردستان جبور گری ل رودان شر و ایران کرنه هر وها راوستاندنا ایش و آزارن گلی کرد ل سوریه ده همان جوینه ده بحث هماهنگی دناورا امریکا و هرما کردستان هاته کرن که ده انجام ده داعش جدور هاته جناف برن هر وها بحثا پروسه سیاسی دناورا هرما کردستان و حکومتا ناوندی عراق و هندک مجان دن یه گریدای دوره ده همی هفدیتن و جوینن و سردانن خو سروک بارزانی و برپرسن هرما کردستان بگشتی فکار و خمخوری خو درباره چارنویسا گلی کرد ل کردستان سوریه دیار دکن هر وها
daxwaza parastina wan dikin. مسرور بارزانی و جنرال پول لکامیرو داوین پیش هاته و گوهرتن نافچه گوتو بیج کرن و مسرور بارزانی گوت گو پیوسته ده پروسه گوتو بیجی ناف دولتی ده مافو آسایش گلی کرد لروجاوای کردستان لبرچاو وره گرتن. مسرور بارزانی راوشکار آسایش هرما کردستان پیشوازی لجنرال پول لکامیرو فرمانده گشتی هزین هفپیمانیا ناف دولتی لعراق و سوریا و شاندا پیرا کر. دیدار دا داوین پیش هاتا و گهارتن نافچه و پیش خستنا بهتر میکانیزم هماهنگی نافورا هزین پیوندیدار دا جبو روبروبونا ترور هات نگوتو بیش کرن. دی جوین دا داوین پیش هاتین روشا سوریه بگشتی و نافچین روش هلات چم فرات بتایبتی گوتو بیجی لسر هاتا کرن. و درباره پیش هاتین نافچین روش هلات چم فرات مسرور بارزانی دلگرانیا خوش اگر و پیش هاتیان لنافچه دا خویا کرن. و تکس کر کو پیویست دریا دیالوگ و چارەسەریya سیاسی و کریز وره چارەسەر کرن. هروها راوشکار انجمن آسایش هرما کردستان گوت کو پیویست د پروسه گوتوبیجان د ماف و آسایش گل کرد لروجاوای کردستان لبرچاو وره گرتن. مسرور بارزانی اماجب تفگر و کریارن تروریستن داعش لچند پارێزگەهەک عێراق دا و گوت کو اگرش بنرد صدمین سرهلدانا ترور لنافچه نونا چارەسەر کرن و دم زمینش بو سرهلدانا تند و توجیه دبن ناون جدا جدا و بردوام با لهمبرد فرمانده گشتی هزین هفپیمانیا ناف دولتی لعراق و سوریا تاکازی لسر بردوامی آلیکاری و مشق و پشتوانی کرنا هزین پیشمرگه کردستان کر داکو نافچه بپارزن و هفبشی و هماهنگی ناوره هزان دا بپیویست زانی. رخصتن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و صبح سالوگر هفتانیا شهید بونا پاکروان نصرالدین برهک لکردستان سوریا و هرما کردستان وجینن. رخصتن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهولیر پرانیا کامپین هرما کردستان هروها لروجاوای کردستان صبح سالوگر هفتانیا شهید بونا سرکرده کرد پاکروان نصرالدین برهک وجینن. رخصتن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا الهولیر و پرانیا کامپین هرما کردستان و روجاوای کردستان بانگواز یکش بو وجاندنا سالوگرا هفتان یا شهید بونا اندام پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سرکرده پکروان نصرالدین برهک بلاف کرن. لگوری راگاندنین رخصتن پدکسی رخصتنا هولیر یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مراسمین سالوگره و سبال نفیزگار رخصتن یا پدکسی الهولیر لسر یا 40 متری فلکیا زراعه دمجمیر 5 جونیو دی دست بکه. رخصتنا کامپا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جی مراسم سالوگره و سبا لهولا شهید نصرالدین برهک لنویزگار رخصتنیل کامپا دومیز دمجمیر 4 ایواری بونه وجینه هروها رخصتنا گورگوسک یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و ببشداریا لشکرین روج و مراسم سالوگره سبا دمجمیر 4 ایواری لهولا ناوندا تندرستیال کامپا گورگوسک انجام بده. انجمن هریمی یا شهید نصرالدین برهک جی ده همان بونه لسر گورا نمر برهک لگونده کفردانا وجینه. مراسم سالوگره ده دمجمیر 2 نیورو جاریگاه گنده کفردانا دست بکه و مشه و بری خوابدن گورستانا گند داکو گرز گل دینن سرگورا شهید و مراسم لوی دره ورل درخصن. سرکرده و خباتکار کرد نمر نصرالدین باوی علا دسیزده ماه سباتا 2012 هنده جاری گروپه که دفنخومان دیوه هاتبو ارمانج کرن. 22 سباتا همان ساله و جبر گرانیا برینین خواه شهید بو. وک وفاداریه که جوی خباتکار و سرکرده لهنگره هر سال سالوگره شهید بوناوی لروجاوای کردستان و کامپین پنابرین کردن سوریه اوروپای دیوژاندن. امینداریا گشتی انجمن انشتیمانیا کردی لسوریه خشته وجاندنا هلکفتن مها آدار راگهاند و بانگا بشداری کامازن دوان هلکفتنان داکر. ببریارێکی ji ئەمینداریya گشتی یا ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی li Sûriyê helkeftên meha adarê li herêmên Rojavayê Kurdistanê dê werin vejandin. Di vê derbarê de serokê Encûmenên Xwecehiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Mehsen Tahir ragihand ku piştî hevdîtinên hevbeş navbera nivîzgehên karobarên Encûmenên Xwecehî û nivîzgeha serokatiyê de ku roja duşemê 18 Sibatê hatin encamdan her du alî gihiştin xişteyekê ji bo vejandina helkeftinên meha adarê bi navê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê. Li gor Tahir ragihandiye ku xişteya vejandinê dê bi vî awayî be. Yekê adarê helkefta koça dawî ya bavê Netewa Kurdî Mela Mustafa Barzanî dê wek semînarên cemawerî bi navê Encûmenên Xwecehî werel darxistin. Têde wê behsa wê helkeftê bêkirin. Her wiha di heştê adarê de roja jinan ya cîhanî dê daxuyaniyek were belavkirin nivîzgeha jin û zarokan bi hevkariya Encûmenên Xwecehî
dê bi karê vejandina wê rojê li gor qedr û giraniya jina Kurd û cihûrolawê rabin. Derbarê Roja Pakrewanên Kurd lê Rojavayê Kurdistanê Mehsen Tahir balkişand ser ku mûm û find şeva 12 Adarê dê werin vêxistin û alên reş li ser derî û pencerên malan dê werin berdan wek şermezarkirin û riswakirina wê komkujiyê û bêranîna Pakrewanên Kurd û Kurdistanê di sibeyê de xelk dê berê xwe bidin mezarên Pakrewanan û gurzên gul û çîçekan li ser gorên wan deynin û Fatîheya di Qur'ana pîroz de li ser canê wan bixwînin. Piştre gotin dê werin pêşkêşkirin tê de behsa rola Pakrewanan û cihê wan bikin. Tahir her wiha da zanîn ku 14 Adarê de roja ji dayîkbûna Nemirmala Mustefa Barzanî ew helkefta pîroz li ba welatiyên Kurd dê wek li derxistina semînar û kombûna cemawerî li hemû herêman be bi serpirştiya encûmenên xwecihî dê were li derxistin. Tê de dê behsa rol û giringiya xwediyê projeya niştimanî û rêbaza Kurdayetiyê Barzaniyê Nemir tiştên ku ji Kurd û Kurdistanê re pêşkêş kirine bikin. Di 16 Adarê de navborî got ku bîranîna komkujiya kîmawî li Helepçe û Xormal û herêmên ku di sala 1988 de bû û bi de hezaran şehîd bûn piraniya wan, jin, zarok, kal, pîr û jinan dê ew roj were vejandin û bo 5 xweleyan ji demjimêr 11 ta 11:05 xolek bêdeng li ser canê Pakrewanan dê were rawestandin. Di şeva Newrozê de mûm û find li ser rêyên sereke dê werin vêxistin bi bilindkirina alaya Kurdistanê û li ser dukan û malan werin xemlandin. Di 21 Adarê de roja dawiya keyf û xweşiyê û dilxemiya meha Adarê be ku di wê mehê de gelê Kurd rastî gelek astangiyan hatiye. Roja Newrozê keyf û xweşiyê û beşdariya komên folkloriyên herêmî eger tu astangî û rêgirî çê nebin dê were vejandin. Di dawiya axaftina xwe de Mehsen Tahir serokê encûmenên xwecihî di Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de hêvî kir ku helkeftinên meha Adarê ya îsal bi beşdariyeke pir mezin ji xelkê be. Agirê Adarê bibe nîşanek ji azadî û aştiyê ji gelê Kurd û hemû gelê Sûriyê re. Serkirdeyekî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê behsa navaroka civîna encûmenê û şanda Amerîkî li Kubanê dike. Serkirdeyê Kurdê Sûriyê dohruja çarşembê tekez kir ku hevpeymaniya navdewletî ku Amerîka serkirdeyetiya wê li Sûriyê de dike, berê xwe êdî baş dide rewşa Kurdiya siyasî, digel derbasbûna krîza Sûriyê ji bo qonaxa çareseriyê û dixwaze hemî nerîna di vê derbarê de werbigire û hevdîtinên enekesê bi berpirsên Amerîkî re nîşana wê yekê dide. Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya û serkirde di Encûmena Niştimanî Kurdî de got hevdîtina encûmanê bi Amerîkana re wêneya dawî be û ew hevdîtin ji bo bi hevguhertina nerînan bû û danasîna nerîna enekesê derbarê pêşaroja herêmê de û her wiha got weke van hevdîtinan wê Amerîkana re berdewam be ji bo gihiştin bi encamina praktîkî. Şanda serkirdeyên Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê berê sê rûjan bi şêwermendê Hevpeymaniya Navdewletî li Sûriyê William Rourke re di bingeha leşkerî ya Amerîkî li başûrê Kubanê de civî bû. Emîn da zanîn ku Hevpeymaniya Navdewletî ya ku Amerîka serkirdeyetiya wê li Sûriyê dike, êdî baş girînkî dide rewşa Kurdan û dixwaze navçeya aram ku hatin avakirin dibin çavdêriya Hevpeymaniya Navdewletî de be û dixwaze nerînên enekesê di vê derbarê de werbigire. Serkirdeyê enekesê got, divê Amerîka baş kar bikin ji bo avakirina rêveberiyekî nû ji deverê re û hemî pêkhatiyên deverê di nava wê de cih bigirin û hevdemê wê yekê pêşmergeyên roj digel hêzin din ji pêkhatin deverê parastina ewlehî û aramiyê wê bikin. Derbarê hewlên rejîma Esed ji bo kontrolkirina deverê, Beşar Emîn got rejîm bi elîkariyan Rûsan di vê derbarê de dixebite û hinek hêz û çekdar ji deverê xwe jî piştevaniya wê yekê dikin. Her di navbera dem û demekî de em dibihîzin ew hêzne diçine Dîmeşqê an ku Şamê ji bo bicihkirina wê projeyê. Sê şandin ji Kurdistana Sûriyê berê seredana Şamê berî heftîkî kiribû. Şandayekê peyedê bû û yan din jî ji Partiya Pêşveroja Kurd li Sûriyê bû û şanda din jî ya hêzin Senadît ya Hemêdî de ham bû. Pirsê peyedê Aldar Xelîl ragihand ku ew ê daxwazê ji rejîma Sûriyê bikin ku çekdarên xwe li ser sînorê Tirkiyê bilav bike beramber hildana ala rejîmê. Her wiha dabeşkirina dahatên petrolê lê Kurdistana Sûriyê.
برپرسکی پیاده راگهاند کو او داخواست ji rejima Sûrî bikin ji bo koçekdarên xwe bişînin li ser sînorê wan bi Tirkiye re. Ji bo parastina wan ji gefên Tirkî eger welatên Ewropî piştgiriya xwe ji wan re rawestînin piştî bi dawî hatina şerê Daişê. Aldar Xelîl di hevdîtinekê li gel ajansa France Press ragihand ku welatiyên Ewropî soz dane ku alîkariya wan bikin ji bo şerê rêxistina Daişê li Sûriyê. Xelîl her wiha got ku ew ê daxwaz ji rejima Sûrî bikin koçekdarên xwe bişînin sînorê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re. Lê mercên wan hene ew jî ku ew çekdarên ji deverên Kurdî bin. Lê ji aliyê rêveberiya wê girêdayê artêşa rejima Sûrî bin. Xelîl eşkere kir ku ew li ser daxwaza rejimê erê bikin ku wê beşek ji dehateyên petrolê jî dabeş bikin. Her wiha wê ala wan jî li deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bilind bikin. Di heman mijarê de berdevkê bi navê Mesedê Kîno Gibraîl ji kanala El Erebiyê re ragihand ku danûstandin di navbera wan û rejima Sûrî de û Rûsya heye ji bo çarenivîsa Kurdistana Sûriyê û Rojhilatê Çemê Feratê. Kîno da diyarkirin ku hîn aliyê navborî negehiştine rêkeftinê lê peywendiyên wan berdewam in ji bo çareserkirina hemî kêşeyên di navbera wan de li deverê de. Beriya du rojan jî Jeneralê Emrîkî Bol Lakemêra efserê hêzên hevpeymaniya navdawletiya li dijî Daişê ragihand bû ku ew ê alîkariyên xwe yên leşkerî jî bo çekdarên Qesedê û peyadê li Sûriye rawestînin eger hevpeymaniyê yan rêkeftinê bi rejima Esed yan Rûsya re îmze bikin. Rêxistina sêv zeçêl dirên di raporteka xwe de daxwaza parastina bi hezaran zarokên biyanîyên ku di kampên peyadê de dijîn kir. Rêxistineka hawarçûna zarokan ragihande gonêzîkî 2500 zarokên biyanî ji 30 welatî niha li ser 3 kampan li Kurdistana Sûriyê hatine dabeşkirin. Gopiraniya wan ji deverên dibin kontrola çekdarên Daişê reviyane. Rêxistina sêv zeçildirên got taybet e bi karûbarên zarokan di raporteka xwe de ragihande got 2500 zarokên biyanî li ser 3 kampan li Kurdistana Sûriyê hatine dabeşkirin. Got nav wan de 38 zarok hene bê kes û kar li wan kampan dijîn. Rêxistina navborî di daxuyaniya xwe de daxwaz ji aliyên berpirs û civaka navdewletî û netewên yekgirtî û rêxistinên mafên mirovan bi taybet yên zarokan got tedabîrên pîwîst ji bo parastina ewlehiya wan zarokan bistînin. Li gorî daxuyaniyê got bêhtirî 506 malbatên biyanî li gel 1100 zarokên biyanî li gel hezaran malbatên Sûriyê ji ber şer û pevçûnan di navbera peyadê û Qesedê ji aliyekî û çekdarên Daişê ji aliyekî din li dêra Zorê berê xwedan wan kampan. Têzanîn got kampên got ji aliyê çekdarên peyadê li Kurdistana Sûriyê hatine avakirin gelek rexne li wan û şêweyê rêvebirina wan tê kirin. Bi taybet got hejmareke mezin ji derbeder û kes û karên çekdarên Daişê di wan kampan de dijîn. Hemêdî dihamil cerba Şêxê Hoza Şemera de vîdyoyekî de li bingeha Hemêmîn piştevaniya xwe ji bo rejima Esed ragihand û bang li hozên dinyên erebî kir ku heman gava wî bavêjin. نحن الآن في القاعدة الروسية الموجودة في سوريا. Di kurte vîdyowekî de li ser alavên rakandinê hat xuya kirin ku hevpeymanê peyadê û Şêxê Hoza Şemera Hemîdî Deham li bingeha Hemîmîm ya Rûsî ragihand ku ew ê bibe hevalbendên nû ji rejîma Esed û Rûsya re û bang ji hozên din jî dike ji bo heman biryarê bistînin. شعب روسيا ورئيس روسيا وللقوات المسلحة الروسية لموقفها من بلدنا ونأمل. Li gorî ku ji derna taybet ji malpera Basînyûz re ragihandin ku berê demekî Hemîdî Deham seredana berpirsên Dîmeşq jî kir ji bo avakirina hevpeymanîk nû di nav rejîma Sûriye û Hemîdî Deham de. Heman ji derê ku nexwestê navî wî were eşkere kirin, got Hemîdî bi teniya xwe seredana Şamê dike bê ku tu hemahengiyê li gel hevpeymanên xwe peyadê bike. Ji derê amaje bû wê yekê kir ku di vê dawiyê de Hemîdî Deham seredana Bexdadî jî kir û li gel fermandeyê Hişd Şeعبî Falih el Feyyad behsa hevpeymaniyek nû kir ku cihê peyadê bigirin piştî ku xwe ji wan bide alî û ew yektê wê wateyê ku nakokî di navbera Hesedê û hêzên Senadî de heye û tê pêşniyarkirin ku nakokiyê wan li ser mûçe û alane. Ji derê eşkere kir ku Hesedê sê mirç li pêş cerba danîn. Yek jê wê Hesedê mûçeyên ji hêzên Senadî li ser wan belav bikin,
پێک و ڕادەست بکن ji cerbare. 2. Hêzên senadî dirajin alaya hesedê. 3. Cekdarên senadî dibin emrê serkirdayetiya cekdarên qesedê de bin. Lê cerba bi wan merca qebûl nekir. Heman jê derê serbar kir ku piştî biryara serokê Amerîka bi vekşana hêzên xwe ji Sûriyê, Şêx Hemîdî han da ji bo seredanekî nehênî ji berpirsên yên li parêzgeha Dîmeşqê re bike, ji bo behsa avakirina hevpeymaniyek nû bi rejîma Sûriyê re bike. Wezîrê Derveyê Amerîka di derbarê Kurdan hişyarî da Tirkiye û got ku nexşeriya qonaxa piştî vekşanê amade. Mike Pompeo wezîrê Derveyê Amerîka ji bo kanala RUV ya Icelanderî ragihand ku Amerîka nexşerê ji bo rewşa Sûriye û peywendiyên bi Tirkiye re di qonaxa piştî vekşanê dariştiye. Ve ew nexşerê wê Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî li xwe bigire. Herwiha wezîrê Derveyê Amerîka got ku di nexşeriya nû de Amerîka dê garantiya parastina Kurdan hatiye kirin û hişdarî bi Tirkiye hatiye dan eger êrişî Kurdan bike, Tirkiye wê bacê deyne. Gotobêjê Wezareta Derveyê Amerîka dibêje ku Rusya siyaseta Amerîka di Sûriyê de bi şaşî şirove dike. Robert Baladino berdevkê Wezareta Derveyê Amerîka di Kongerekî Rojnamavanî de ragihand ku di dema Rusya dibêje Amerîka kar ji bo dabeşkirina Sûriyê dike, wî demî Rusya siyaseta Amerîka li Sûriyê bi şaşî şirove dike. Herwiha Baladino got ku Amerîka bi tu awayekî plan ji bo dabeşkirina Sûriyê danerêştiya got bêguman rewş ne bi vî awayî ye. Rojnameya Washington Post bilav kir ku hin jê deran de kuşka spî de eşkere kir ku Brîtanya û Fransa nîzîktirîn hevpeymanên Amerîka ne mana hêzên xwe piştî vekşana Amerîka ji Sûriyê û bi hevguhertina hêzên xwe li şûna hêzên Amerîkî li wan deveran red dikin. Lê eger Amerîka ji wê biryarê vegeriya, ew jî dikarin helwêsta xwe biguherin. Hevpeymanên Amerîka li Sûriyê bîroka mana hêzên xwe piştî vekşana Amerîka ji Sûriyê bi hevguhertina hêzên xwe li wan deveran red kirin. Ajansa Sputnik ya Rûsî li serzarê rojnameya Washington Post belav kir ku hin jê deran di koşka spî de eşkere kiriye ku Brîtanya û Fransayê nîzîktirîn hevpeymanên Amerîka mana hêzên xwe piştî vekşana hêzên Amerîka li Sûriyê bi hevguhertina hêzên xwe li şûna hêzên Amerîkî li wan deveran red kirin. Li gorî jê derên naborî Amerîka ji hevpeymanên xwe xwestiye ku cihê hêzên Amerîkî li hin cihên taybet nêzî sînorên Tirkiye ji bo parastina çekdarên ser bi pêdê ve li wê deverê bigirin û daxwaz ji Almanyayê jî kiriye ku tevlî hevpeymaniyê nebûye jî ku hêzên xwe jî bişînin Sûriyê. Herwiha Washington Post serbar kir ku hevpeymanên Amerîka ragihandine ku ew amade ne helwêsta xwe biguherin bi merca ku Amerîka li xwe vegere û ji biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê vegere. Heman rojnameyê got jî ku Amerîka fikara xwe derbirandiye di hevdemî ku Washington negihiştiye rêkeftinekê li gel Enqerayê ku amadekariyên xwe bo êrîşkirina li ser çekdarên ser bi PYD û PKK vedike ku wan bi terorîstan jî pesend dike. Her di vê derbarê de biryara îro 21 meha Sibatê Wezîrê Berevaniya Tirkiye û Serokê Desteya Erkanên Tirkiye seredana Washingtonê bikin. Biryara duê seredanê de rewşa Sûriye û hejmarek dosyeyên herêmî yên cuda cuda li gel Serokê Amerîkayê Donald Trump gotûbêj bikin. Beriyan ha Serokê Amerîka biryara vekşanê ji Sûriyê da lê ew biryar ji aliyê Kongresa Amerîkî ve bi piraniyê hatiye red kirin. Sînatorê Amerîkî Lindsey Graham di vê derbarê de got ku ev gav şaştirîn gav e ku biryara wê hatiye standin. Em ê bêhtir li ser devera aram ya ku baz jê re têkirin rawestin me li stûdyo erkê mêvandariya Hesen Qasim ji rovekarê siyasî kiriye. Mamstet bi xêr hatî. Bas. Gelek danûstandin li ser rojhilatê Feratê taybetî deverên Kurdistanî yên ku li rojhilatê Cemê Feratê ne tên kirin. Xwendina te jê re çawa ye? Spas wêvar baş tera û ji şevan haş. Yani anha em dikevin qonağek nuhdet piştî hêzên terorîst Daeş şikest. Anha wê çareseriyê siyasî bêttir wê pêşkevin. Taban wek em zanim pê gelek sînaryo hene.
چارەسەریان سیاسی گەرم یەک بیەک ئەو چارەسەریان سیاسی ژ چه عالی بە ادبيجم يعني سوريا كت او كريزا سوري جهه تقريبا قناغا داوي يعني دفي حلك بيداني یعنی تو بینه که کاری اپوزیسیونا سوری و کاری انجمن اجتماعی کردی و وره اکتیب کردن وان دمین بیده الفيدري اجا مخابن ادبيقي ام دي وضع كلاواز دن مساله اوبوزيسيانا سوريجي و انجمن اجتماعي كردي يعني او بروجي خياكري تنيد ناب دستيواده هين قال لك جسر كردي في اوبوزيسيوني موقف هيوان جي مسألة كردي وجي قضية كردي نباشة براستي ام حالة قلق بس دفرة آرام وكو هاتي دياركن همي رازين لسر دفرة آرام كورة راغرام دفرة آرام الفيدري ادبيقي طبعا ككرد اما داخوازيا ما انه هذه الناف دولتي هجر دورة آرام جمر باشا وما باريس بك بس ايجا شيء دوي هذه الناف دولتي وقت هاكا ديخ يا كرن داويد دبيجن ببلكي مراقبين عدين جدولي اوروبي بشتي فكش عندنا امريكا فرنسي بن بريطاني بن وهناك تركيجي طبعا عندنا وعندو هبن اف باش برايان اما قبين بسلمين تركا وك مثلا عفرين المبكن ابا مشكله يعني براستي هين يعني امور نوضحين خشك هين باش. امريكا تبريارك ولو واضح يعني هنكا مراقبين السياسيين دبي موقفه هين بالغازة تشتغل يعني هين بريارك ولو واضح انه اف منطقه ارامي وكيتي دبن وقت بيجي بشكلي ب مشاندن هين اف مسائل نواضح باشه اگر ده دیار کرن کو دوی تایبەتمەندی که کردی هبه حتی کو کرد سودمند بن او تایبەتمەندی کردی دوی به چه رنگی به اي والله ابايا كرد قش داخوازيا كردا قش هاي هاجر كريزيك هبه هاجر تفاهمك هبه هاجر كرد الهفقرن تجاوز افانا كوكي خبكين في تشرزما خبكين في لاوازبونا خبكين يعني بس برايامي يعني برا حريك رأياوي هبه برا حريك رؤيتاوي هبه بس مسائل استراتيجي ايج مرتبط بمستقبلي ملتي كرد دفي اتفاق الكل هبه يعني ريكفتن تشيبون لهوليري ولدهوكي نمشيان ايرو ام دبيشيا مسؤوليتك تاريخي دن ككرد بشكل كي عام وتفقرها السياسي باعتبار هاكا او تمثيلها ملتي كردك النابج مياه اب اليه اب الي بشكل عام دفي حلولنا دينه دفي في ملتي بباريس دفي يعني اتفاق كي بكن وقت مقوسر استراتيجيكي قاربن ملتي كرد بجهنن بآرامي وبآشوري اگر لهب نكرن ويك رزينا درست نكرن ويداميدا ويروش شواب ويروش خراب يعني ام بري صد صالي ام مسائل هاني تشيبون ديس امي كولا بمين ديس امي بندس امش خلكير بخبتن امي كولي خلكيبن يعني انا حتى رجع ايرو تمشروعك كردي برايا معها والزلال تنيد ناف دستي تفقر مي سياسي ناف دستي بروجان جمانا اجتماعية كردي زلالة حردو آلي جنة اشتغالية بس قابن براكتيك تننه قابن براكتيك دفي بچرنگي به يا اخي برايامي قابي براكتيك يعني جديفلاق از هرم اجنداتي غيري خوا از تيد بخبتم از بيم بوك منصات كردي شيكم از بيم مطالبي ملتي كرد وقت جهتك موجود قضية شعبك قد سر عردا خد عيشة ازي مطالبي خد اخوازية خد يمسر ميزان في دولتي ايرو درفت جمر هي هاجرج ام لجور مستوى مسؤوليه بن امي كاربن بس ما مستدزان يعني انجمنان اجتماعية كرد بخوا ام دكارن بيجن بلاتفورم كان
لبلي قافين يان جهه درفتن ما مست بوي افوي نهاتنا نكتنا سرسرا سرجعبا بنا موقفي مج انجمنا اجتماعيه كردي قال لك كيف مهات وقتاني اب انجمن تشيبو ما قودوي ببا وك برلمانك مصغر جملتي كرد قشيره وراهجه فعلا بروجي نتوي كردي بس وك مشترقوا يعني انها ماناوان دناب ائتلاف ده براستي ائتلاف خلكي وي دفجي بردان قال كا دفجي بردان نهال سر استكي برفره پیوندی لگل ائتلاف جیتین کرن و لگل انجمنان اجتماعی کردی جیتین کرن کو تبخوجی دست پی کده گود کو روشا سیاسی بهتر ور اکتیو کرن لبل دیارتو نگش بینی گل ما مست او اهتمام او اهميتها مزن ناد المساله كردي حتى اوبوزيسيون السوريش يعني امنرن ايما ممثلين ايما د صفي دوا وسياده دوا كتمثيل مد لجنه دستوريه تشلويه تمثيل ملتي كرد هل مناسبه نسبات تواجدها ملتي كرد سر عردي هل كاف حقوق ملتي كرد بشي شكلي وبي ضمنان دندفي دستورة هاني اغ حوت تيد هنا وعناصر عنصرية هنا وك مثلا هيثم مالح دبيجي دبي والله عبد الله وجلان كرداني سوري بري كرد سوري تنن اب يكسر كردي اوبوزيسيونيه اسعد الزعبي تقول كاغت حافظ اسد وخستن حطاني بني ادم اف يكي سركردكي قطبكي بقطابي اوبوزيسيون يعني روسيا لافروف باشكالات بيجا امريكا دخوازت دويلاقي نيف دولتك كردي لسوريا تشيكا او شخور احتمالي ذاتي ما مستعين روسيا لسر جبنا اجنداتي روسيا جهنه واجنداتي امريكا جهنه بس برايي يعني ايه ما ككرد إما أمجاليكي ده حبكي مرتاحا إنه تفاهمك هيد أورتا روسيا وأمريكا ده في مسألة هاند وإما مسألة ما ويجار السرب بمسألة دولية نمس مسائل إقليمي وأستانا وما أستانا وإيد وروسيا وأمريكا ويجار السيريكي دينج بمسألة هاني وأكيد وقزنج بقهن ملتي كرد ومكاسب ملتي كرد بحق قاندن جبرق مش خلاص يعني وطلها فاتنا كردي ندستي كردانا وقت بيجا نبدا اشتك بيج ندستي كردانا بس ممكن ضغطك الوابي وقت دو بري سيرو جا ما بيست انه انجماني سركردي انجمانا كردي بين القاعدة امريكي ورونشتن لهفدو مثلا الهبهاتني داني يمكن يعني ممكن ضغطك شيبن ويا اخي ترتيبه وضعي خوبكن جبرق امنتهم موجود الفيدري تم بلكي نكار من حمايتها وبكن هون امور خبره تبينن جبو ملتي خو جبو مستقبلي ولا تيخو قالك سباس حسن قاسم شركاء السياسي جبرنا بونا دم نچارن سرسرا وسرچاوا دست خوش كاوا عيدو برپرسياري خستنا جفينيا گرنگي پیدان به کیسا کردن ازدیین روجاوای کردستان راگاند کو جدما کو روشا عفرینا روجاوای کردستان تیک جو حتا وک ایرو هفتی کردن ازدی جالی گروپن تندرو و ین لعفرین دمینن هاتنا رواندن ولهمبر سربست بردانا وان گروپن چکدار او گروپن چکدار داخوازا فدیه دکن برپرسیار ریخستنا جوین یا گرنگی دانه به کیسا ایزیدین روجاوای کردستان دیده دبیجه کو گلک کردن ایزدی باجار عفرین روجاوای کردستان جالی گروپن تندرو و هاتن رواندنو بنچاف کرن. کاوعیدو برپرسیار ریخستنا جوین یا گرنگی دانه به کیسا کردن ایزدی ین روجاوای کردستان راگهان کو جدما کو روش عفرین روجاوای کردستان تکشوا و هتا وک ایرو هفته کرد ایزدی جالی گروپن تندرو و ین لعفرین دمینن هاتن رواندن. هروها عیدو گوت کو گروپن چکدار لهمبر سربست بردانا کردن ایزدی گروپن چکدار دا خوازا فدیه که گلک آنکو کجمه پریان دکن. هروها برپرسیار ریخستنا جوین یا گرنگ پیدانه به کیسا ایزیدین روجاوای کردستان اشکره کر کو گروپن چکدار لهمبر سربست بردانا یک کسی دخوازا $50,000 امریکی حتا $7,000 امریکی جمالبات وان دکن. کواعیدو گوجی کو اگر گروپن چکدار بزانبن او کسین کو رواندن کردن ازدینه آستانگیان جوان را درست دکن وان اشکنجه ددن و دستدریجی بو سر جنو کچان دکن. کواعیدو گوت کو او کردن ایزدی ین لسر زیدن خوال عفرین مانه راسری روشک خرابونه و حتا وکنها 115 مالباتن کردن ایزدی جروج آوای کردستان هاتن هریما کردستانه.
برپرسیاری رخستنا جوین یا گرنگی پیدانه بکیسا ایزیان روژاوای کردستان گوت کو اگر درفت هبه وری وره دابین کرن توایا کردن ایزدی جعفرین ورنه هریما کردستانه. چکدارên PYD ciwaneke Sûrî li bajarê min biç kuştin. Li gorî çalakvanên sivîliyên ji derve li ser rûpelên xwe di turên civakê de bilavkirine, çekdarên PYD li gundewarê Rojhilatê Helebê li bajarê min biç ciwanek bi navê Yusuf Essaf dibin eşkenceyê de kuştine. Kuştin û eşkence ji wêneyên rojane yên tevahiya navçeyên Sûrî ne û sedem û encamderên wan ji ber navê parastina deverê kontrolkirina wê kirine û sîtemkarî û zordariyê li welatiyan dike. Ji ber bilindbûna astê diziyê li navçeya Cendirêsê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê encûmena xwecihî ya Cendirêsê bilavokek bilav kiriye têde ragihandiye ku nivîsgeha nûbedariyê li nav navçeyê vekiriye da ku bi şev li nav taxên navçeyê rewşê bişopînin û geran encam bidin ta ku parastina xwe bikin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li nava bajêr û navçe û gundên wê karê dizî û desteserkirina mal û milkên welatiyên sivîl ji aliyê grûpên çekdar ve berdewam e. û encûmenên xwecihî bi hemahengî bi aliyên berpirs û peywendîdar re kar ji bo danîna sînûrekê ji wan kiryaran re dikin. Ji ber bilindbûna asta diziyê li nava navçeya Cendirêsê encûmena xwecihî ya Cendirêsê belavokek belav kir. Têde ragihandiye ku nivîzgehek nûbedariyê li nava navçeyê vekiriye da ku bi şev li nava taxên navçeyê rewşê bişopîne û geran encam bide. Li gor belavokek ku encûmena xwecihî ya Cendirêsê û kopiyê gihîştiya arkê têde hatiye ji ber ku gelek rewşên diziyê li nava navçeyê hatine tûmarkirin û ji bo danîna sînûrekê ji diziyê re nivîzgehek nûbedariyê bi hemahengî navbera encûmena xwecihî ya Cendirêsê û şaxên polîsên leşkerî û serokatiya sivîlan û dadwariya leşkerî û sivîl hatiye vekirin. Li gor heman belavokê ku nivîzgeha nûbedariyê rojana ji demijmêr 10 şevê ta 6 sibê dê bi karê xwe rabe û geran li nava taxên navçeyê encam bide. Herwiha hejmara aliyên peywendîdar li jêr belavokê daniye da ku xelk giliyên xwe pêşkêşî wan bikin eger tulivik û tevgerek nerewa li nava navçeyê dîtin. Ji ber pirbûna hejmara grûpên çekdar li nava Efrînê ku ji her aliyekî hatine û destê xwe danîne ser gundan û ji xwe re gund û tax par vekirine, êdî dema dizî çê dibe xelkê sivîl nizanin berê xwe bidin ku derê û giliyên xwe pêşkêş bikin. Lê bi ragihandina encûmena xwecihî ya Cendirêsê ji nivîzgeha nûbedariya bişev xelkên navçeyê bihêvî umîd kir ku êdî karê diziyê were rawestandin û tedbîrên wiha li seranserî herêmê werin ragihandin da ku diz ji nava Efrînê werin derxistin û aramî û aştî careke din vegere herêmê. Di encama teqîna bombeyekî çandî ciwanekî li bajarê Serêkariyê birîndar bûye. Li gorî jêderên xwecihî ji bajarê Navborî ku ciwanê bi navê Mihemed Abdullah Şilaş di encama teqîna mayînekî çandî li gundê Xirbetilbenat birîndar bûye. Şilaş ku li wê derê şivantiya pazê xwe dikir, hatiye veguhestin ji bo bajarê Qamişlo ji ber têkçûna rewşa wî ya tenduristî. Wezîrê Derveyê Îranê Mihemed Cewad Zarîf İsraîl biriya topbaran û êrişên xwe li Sûriyê dergehê rûdana şerekî leşkerî di navbera welatê wî û İsraîl de vedike. Zarîf ragihand ku hebûna Îranê li Sûriyê li ser daxwaza rejîma Sûriyê lê İsraîl rêzê li serweriya Sûriyê û Lubnanê nagire. Zarîf her wiha da diyarkirin ku kiryarên İsraîl yên berdewam di deverê de egera rûdana şerekî leşkerî di navbera Îranê û İsraîl li Sûriyê nîzik dike. Rêxistina berevaniya sivîlan amarên bin pêkirinên rejîma Esed yên 10 rojên borî de eşkere kir. Piştî Kongres û Çîya di navbera her sê welatan Tirkiye û Rûsya û Îran de hatibû li derxistin û encama wê kongrê ew bû ku opozisyonên Sûrî yên ku li gundewarê Şamê werin veguhestin ji bo parêzgeha Idlibê li Bakurê Sûriyê û hin herêm wek herêmên bêçek werin destnîşankirin li rejîma Esed pabendî bi wê yekê nekir û her dem parêzgehê rastî topbaran û bombebaranê tê.
رخستنا برevaniya sivîlan yan jê bi komkê spî tê naskirin, duh amarin bombabarankirinê rejîma Esed li Idlibê di çarçoveya 10 rûjan de eşkere kir û tê de hat xuyakirin ku 35 sivîl di nav wan de 11 jin û 13 zarok hatine kuştin û her wiha 75 sivîl di nav wan de 9 jin û 22 zarok birîndar bûn. Heman rêxistinê te kes kir ku hêzên rejîma Esed bombe û mûşek û her wiha 52 mûşekên enqûdî û gelek corin din jî ji çekan bikar anîn. Heman rêxistinê amajebûyekê kir ku bombebarankirinê rejîma Esed ta heftiyekî berdewam bû li ser gundewarê Parêzgeha Idlibê û Hemayê û di encama wê bombebaranê de dibistanên bajêr hatin rawestandin û agir bi mal û milkê xelkê ketin. Di encama wê bombebarana bihêz de ku ji aliyê rejîma Esed ve hatbû encamdan, hejmarek mezin ji xelkê sivîl ji deverên û bajarên xwe derbeder û koçber bûn û berê xwedan deverên din ji bo parastina canê xwe bikin. Li gorî amarên rêxistinê hat xuyakirin ku 7526 malbat ji gundewarê Idlibê û Hemayê derbeder bûn. Berevaniya sivîlan dibînin ku ew operasyonên leşkerî û kiryarên rejîma Esed pê radibe, tawanin dijî mirovatiyê dinerxîne, ji ber ku ermanca deverên sivîlan penaberan dike. Piştî lêdarxistina sûçî ya sê hê jî heta niha Parêzgeha Idlibê di rewşeke tevlîhevî de dijî ji ber êrîşkirin û bombebarankirinê berdewam di navbera rejîma Esed opozisyonê de. Komisyona Penaberan ya serbinetewên yekgirtî ve eşkere kir ku di sala 2018 de 6 milyon penaberên Sûrî penaber bûne. Ji wan penaberan bi tenê 28,000 penaber li welatên ku lê dimînin dubare niştecî bûne. Komisyona Penaberan ya serbênetewên yekgirtî ve di raporteke xwe da hejmara penaberên Sûriyê ku di sala 2018 de li welatên ku lê dimînin hatine neştecîkirin eşkere dike. Li gorî ku di raportê de hatiye, bi tenê 4.7 ji sadî ji pêdiviyên dubare neştecîkirina penaberan di sala 2018 de hatine peydakirin. Ku ji ber wê yekê 55,000 ji 1.2 milyon penaberî hatine bicihkirin di heyama sala 2018 de. Her li gorî raporta navborî ku ji 6 milyon penaberên Sûrî bi tenê 28,200 penaberên Sûrî di sala 2018 de careke din neştecî bûne. Piraniya neştecîkirina wan li welatên cîran jî Sûrî re bû. Ku li Lubnanê 9,800 penaberên Sûrî hatine bicihkirin ve li Tirkiyê 9,000 penaberên Sûrî bicih bûne. Li welatê Ordunê 5,010 penaber bicih bûne. 4,000 jî li Oxen de hatine bicihkirin. û piraniya wan penaberên ku hatine bicihkirin ji kesên ku rewşa wan ya herî xerab bû û xwe ji eşkenciyê û binpêkirinên ku li Sûrî rastî dihatin rêzgar kiribûn. Û di nav wana da hejmara herî bêh ji jinên û keçên ku pêwîstiya wan bi parastineke yasayî hebû. Her wiha rêjeya 52 ji sadî ji zarokan bû. Komisyona Penaberan di dawiya raporta xwe de eşkere kir ku dosyeya penaberan hatiye paşguhxistin û hewlên dewleta bigiştî derbarê penaberan di sala 2017 kêm bûye û serbar kir ku di deman hada Komisyona Penaberan ya serbênetewên yekgirtî ve kar li ser veghostina penaberan ji welatên hejar ji bo welatine din dike ta ku li wê derê werin neştecîkirin. Penaberên Sûrî li hemû welatên cîhanê belav bûne û li kampeyên bêserûber dijin û bi rengekî rojane rastî astengiyan tên û roj bi roj rewşa wan xerabtir dibe. Bi taybetî di werzê zivistanê de bey ku tu alî guhdanê bi rewşa wan bide. Dubare sernûçe. Mesrûr Barzanî bo Jeneral Pol Lekamîro got ku pêwîst e di proseya danûstandinên navdewletî de maf û asayîşa gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê li ber çav were girtin. Serkirdeyekî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê behsa navaroka civîna encûmenê û şanda Amerîkî li Kobanê dike. Dibêje nerîn di derbarê çarenivîsa navçeyê bi hev hatine guhertin. Aldar Xelîl dibêje ku eger welatên Rojavayî hişta wan berdin ew ê berê xwe bidin rejîma Esed. Robert Paladino ragihand ku Rûsya bi şaşî siyaseta Amerîka di Sûriyê de şirove dike. Erşad û bextewar bin.